Kom no perlok bero saya si senpan ngapriang sngop hayipi syakani ke channel jonga khasi terka. To minta sngi nginyeshat no da uni u almond cookies. Ngala shim kani ke sini kepala terlihat mo shiteng pela bat ka ghi pada saw shamaj bahe. Tingi de ban khle shwa kumni kemba batai mo sepej bah ta hadu bakandala bah. Hadu bakan long makhan kumni. De ban king bah du bakandala milai bah ta dam nang tepade sashim uni umaida ar pelamo ngashim hangni te sakendro nama teng-teng umaida shinmi uai mo sidan takadaw sashukle shwa kumni munumala ta sa ailang kani kadai ka baking powder mo shishamai heben uni pade ude almond bangaladep odred kumni kani am ngimde ban kham kumba khamu ata ngi de ban shu khle be kumni te katuka ghiru kanda duna am sa ashu khnian dia hadu bakanda la long kumni ra shu lang be kumni te mde ban long kumba kham ata mo kani par kadi ka baking tray tingala ai ghi shwa napo nalor pade sa shu ai da u maida kumtuma bakanum dambin uni cookies bangila de pen kre sa shu khembe kumne kumba batai sa shu pen flat kumne mdan kam re ban ai shape perfect ma kani ngala dem ha dem nang ta pade ngin saya ai do uni u almond ru na lor khandian ka oven pade ngala preheat lupa she's 104 degree hapdeng but shiteng kenta tambangi di ban pe ya ka niche phang teng ka light ka hair teng ka duna tingi de ban check ben mo man kapor hal dala dap phokhat san minute kani paringa shed haka karai kani rungala pen khluishwa ka karai kumne ngabu uni ring kumne tada kala khluj mtus 4 minute tingan sapu kani ka peliang tada ada nang ta paringa saya tap no kani rungi de ban bu steng kenta tamba ya kani rungi de ban pej pada sipang kani ka banga shed haka oven pej kani kala long PEM bakini ki cracks kini balong paj kumto long kala best ben unu cookies ula long kani pade ka ba nga shed haka karai haka gas pej kani ngan pen compare mo katu ka ba nga shed haka oven bat haka ni ka karai pej haka karai ka kam crack re ka hapo ka oven pade ka long crack bah long in the shed ki cookies ka best hi hapo oven hi tamba dam dan dangi shed pa ka karai ru ka shubyang hi khobli shibun ba philai pe yakani ka video sngo ba like subscribe and share